Haqeqatan çok otumal çatile. Ayesa batona bekatörase. Belfula belfare. Malpasa ganoko. Kocha bafika batiam pase. Albeke pansi pora. Atiman bosses is kone na spribona. Nasa bebe kapansi gana goko. Befunishe na bemtenga bembogo susesame. Naka kudisentenga. Ekama na prega kana. Utachini. Wasaben supansi kone nukorkipa. Waibamba gendina waikopanga panje. No chabantona betiambase. Lekancha bantona bekaturase. Siyabe faka ngoku. Basafaka uDr. Khumalo umtumva kwi-interview pha. Siyakayiphola beyithatha beyithenga ngoku. Nice kanjalo umntana ke wekhono weJampase. Uyisele khona emfaka nongo. Ethatha beyinika i-left back yakwabo. Wayithatha wekhomba ngaphandle. Ingaphandle ngenene. Ingaphandle ngenene. Babeyifaka ke nonke konke ngenqumo mphulaphuli. Ayibeke phansi kodwa njengathi ibhola irankenkeleka. Eyabizwa ngaphandle. Ingaphandle. Nababeli bekaphansi befuna indlela besane phora. Haqetha nje keJampase. Ababayesa abantwana baseKatorase. Abamba ke-stand baya ku-18. Waqhamana iphezulu. Asebenza lo goalkeeper. Ibambe isandla sakho abayibeke ekhoneni. Isekhoneni. Siyaphola babuya nayo beyitenga phulaphuli bebeka phansi athuso Pepe umdlalo omhlema uqhubeke. Play on. Siyayiphola mphulaphuli. Eyibamba ngenhloko kokwabo. Haqetha kanjalo ke mphulaphuli. Yesa koke ibhola liphansi. Ayesabona. Ayesa abantwana beJampase. Athuso Pepe. Mawuqhubeke umhlalo omhlewona. Play on Ntosobawo. Nakho lokutala efuna ukuphucuka kwakhona. Uyaphucuka lo mntana. Uyabaleka lo mntana. Umkhumbuza yena lo mntana. Nansi isandla phona. Okunayo isandla. Wefaka ku-18. Maye. Uyahlala lo mntwana. Uyahlala lo mntwana. Chesi namba seyiphumile. Chesi namba. Bathi nguShosha. Shosha. Uyashesha uShosha. Uyashesha uShosha. Ingathi ufuna ukukhawuleza lo Shosha. Ufuna usibonisa into zeChristmas nge-Easter. Babelibeka phansi liku-captain. Bathi when things are better, call upon my captain. Bathatha ke bayesa ke bona abantwana beKatorase. Belibeke phansi bayinika ingqungquphana. Nansi iyesele ingqungquphana. Nansi ijika amathole. Ijika abanye omama. Nansi isanalo. Bayesa nabo. Banqamile. Ngaphandle khona ukuphila. Wayithatha ibhola wayibeka ngaphandle. Ngaphandle khona ukuphila. Bekumele ba introduce umama apha kwi-comment. Siyayiphola beyithatha beyitenga ke bona. Haqetha nganto ngoku beyesa ke bona. Izawuthwala impani ibhola esazulwini sebala. Uye uLady Gogo. Ayithatha ini kuChofisi. Chofisi wakhomba ngesandla njalo kuya ngomzimba. Agcwele abantu ngoku. Agcwele abantu abeSemtuli Stadium. Istadium esithola ngabantu abayi-45,000. Ngoku abantu abalapha abayi-44,301. Apha mangam. Isigcwele esithephu estadium. Usabukelwa abantu abangomama ngoku. Abo ke esanephola likantsha kubantwana beJampase. Likantsha kubantwana beKatorase. Likanda nakubantwana beKatorase. Kunabantu nje abafuna usihlukumeza sinenzani. Sibona beyibeka ku-18. Mina senkundla. Hayi liyaphela. Liyatshona. Liyalisiya phansi. Liyalisiya phansi. Ifinale umdlalo wamanqamu. Ifinale umdlalo wamanqamu nabo beyifaka beyibamba ngenqubo phulaphula beyibeka phansi.
befuna indlela bayesake bona aphoyisele phezu kwakhona athathe ititle athi usopepe umdlalo omhlaba uqhubeke athi play on nabo besana lokho bayeza abantwana bekantorase bebeka phansi babekesende bayeza abantwana kwikimba phezu kwakhona eliphakamisa phulaphule albeke sazululise bana athatha khato nabo besana lo uyesala umntwana athi usopepe umdlalo omhlaba uqhubeke nabo beliphakamisa elibona bani lo mntwana uyesala phulaphule ebefuna usosha akafika kaphoreni bamuphisha akayibona athi unzima into engathi isithanda ukwanyuka esemthuni abantu abaxhasene i-tournament yi-Bogart choose imoto zethu ke zishiwe eGagasini apha eGagasini Kawash phezu stadium ziyakhona kuthiwa yenza nekhaze iphinde ibe isiyamo marketing 911 energy drink uba ukayiphuza wazi hamba bosuni energy drink 911 uzozwa ubumnandi lapho siyayibona bona bebeka phansi befuna indlela ayiphakamisa iphezulu kwenentaka kuyathandaza lo mama ayibamba ngencumo wayibeka phansi wayibamba ngeofisi amafihlo wayibeka phansi kodwa-ke mama ungathanda uyibeka kulo ndawo umonakalo kahle kahle akhona apha-ke wonke umuntu okumele umbone ukhona apha ngiba ndikuxelele ukhona utata uthinyane uthe xa ezawufika wahambe emoyeni nansi ayiphula nansi bayibamba ngentloko phulaphuli inkendeleke iyowa ngakusisi wesa ngomba yatshilisi mntana wami uthi I love Downs utshilisi nakutshilisi uthi I love Downs bathi twaka abantu basethokoza bafavishisi ne-Pirates ngiya-understand abantu balapha ke bathanda i-Chiefs ne-Pirates uyawusixolela ke Chilisi abantu balapha abathandisa uthando athoke bafuma bathe wento zowawo athi beyithatha bebeka phansi phona befuna indlela phulaphuli nako elifuna lo mntwana elifuna elifane ubanakathe ulate ikoko bayisikikike acetha ngathi iphone irawundi ibuye nabantwana bekharatorance ikhatorance iphakamisa ibhola yayo efuna bani ambeka phansi emodlalelwanga athi u-440 into zobawo anensa nakwahle anthathe sonke intambanto eziningi nikazwe kudlayi ndiyaphela ngoku nikazwe kudla akhawutsho nawe futhi hayi kuphelile akusena wantu yo anakhonda udlala ngami konke ngekho kwale yami alright ke anakhonda nobakasasasibini kakasiyambena ngale nkundla samthini stadium hakumisasa sendiyabona uthi konsenja kumhlala lumbonayo bayibona nguwe imihlola thina sibelapha ayibona nguwe
sihlola thina sikhobane alisibonke sikhoze babe ngaso sosibili awu madoda intsha sekemu athi mfaka amanzi ke sasazeka athi sasemfaneni aleyo ngasayigini kethola ngoba kabasha phana bana kabatana kakathi kabasha phana thanda ngabona kayena kada diamonds ithanda kabasha phana kana zethe ithanda iqala ngasomfo iqala kuyena kabasha phana bathi kushosha mntanamo ithanda kabasha phana yena kashosha kama sniper hathi kabasha phana yapokota thane iqala kana polibizwa engaphandle kibizwa engaphandle kabasha phana kana phona kibuya kansene kamelitsha throw in iyabona kabatana baye kana caterers azathi kabasha phana kana basekaters ithanda bayithola ukuthi abantwana ithanda kabasha phana bakhakanela kabathekalawa ithanda kalawa ebizina bala hathi kabasha phana kana phona athathitha baba mntanamo ithanda kala general ayathanda kabasha phana bafuna shapa talent hathi bala kabasha phana batana bediamond ithanda kana diamond ekuseni ndathi kuya naye kabasha phana mntanamo awufafala thanda bena phethe namaphelete senda namakhethe let's down this colors and ngaphansi natsabayenza azesoba kayitini ikayitini kabasha nalithuba asebenza kabasha phana laptop sebenza uqhitha ukhala ekhaya kuya kabasha phana ukubheka hayi qhitha ukukhala ekhaya ayenza basethengo dede izafana imali asifika nje bathi ngaphandle khona ukuphila ngaphandle khona ukuphila ade South African woman beautiful wanamasisi abamnyama be Black Friday wanamasisi abamhlophe e Valentine's Day ibona nje lento nalithuba layinkosi asebenza kabasha phana kuthi ngaphandle wasebenza kabasha phana kuthi ngaphandle ayithathe kabona abantu athi sethanda lento ilonto kamntana sekhanditile telena hento aseyabo yeyo phakathi afika baqhitha abantwana basekhaterazi ibuye nodemask ayithathe kabasha phana ikhuphela ngaphandle ibuye senegama elitsha iyo kabasha phana ngoko ithola ngababona ngabantwana bayo thina nangena assistant referee awu mathathu referee upopipo 440 ayithola nanjengabona ngabantwana basekhaterazi afika hlela amadiamond ayinangaphansi amadiamond ayihlanganisa ikhibela mali engababantwana yekha ayihlanganisa amadiamond hansi kabasha phana nakulaphona uthina nakabasha phana nakane big man uthi badithuthuza ade last day yanamhlanje last day namhlanje kunabantu ke abangenamandla okuthenga ugqirha abafuneka emsebenzini bethanda bengathandi last day namhlanje imali iphelile imali iphele ngolwesine ngoba uqalene ukwenza 5 days eselpark yaphela imali esine namhlanje madoda ilanga lesine namhlanje umuntu obenze 5 days ehlelenzini akasenamali yokuthenga ugqirha enzela ngaphangela ikusasa athi hayi ndifumene intoni zonke kusasa ziyabanjwa ayithathathe bayibeka phansi kabasha phana bona kabatana bayena kana diamonds ayithi kabasha phana nalethi phando ayifaka sathini tsamalana kana lethi ayithathathe kabasha phana nalethi ufuna monte azayifumana kufinina aliyenza kabasha phana 10 versus 10 wow nalithuba awaphuma ukhala ekhaya yaphuma eqaleni kophani Stadium, Kumbula Kapitana Sakaya, into of another tournament,
bola hapo katatani ibuya kasene Kamelicha ichatshela kamntana sekhandi kulithi nanduku bakhanda umsebenzi umnika senkundla and Lord of Israel ithi lentelela ento aseyabo yeyo phakathi ayithola kuphesha phana abantu basikhathaраze afika nje abantwana bayo 10 times athi ngaphandle khona ukuphila ithathe bayikhuphela ngaphansi buya abantwana basikhathaраze asebenza amadayimane sebenza kakhapha amadayimane sesensulitse bala ayithathe kaphesha phana bakhangelele ngejesi naphanapha eyena ngale diamonds ayihlanganisa bayithumanisa shosha afika behleli phesha phana ngasemva ayishaka sithethe asebele bola ngebola ezebiyana bakabesha phana nalethi phando ukhangelele ngabesha phana amatumato ayihlanganisa khaba ekopano awu madoda yapha baxeshana bona ngabesha phana amcenga babakhosi sesane itshethela ngabesha phana dikhana bona ngabaxesha ayabona ngabathunzi awusuka madoda uyabona nje sababona ababrand baloyi ayamkhumbu uyabona nje abantu bona ubrand baloyi ngale dikhumbuleke idabi ayazi ke idabi abrand baloyi naye yena ngabesha phana ninja uthi asuka madoda Jerry's Khosana yabona nje ayivela abaleke ubrand baloyi ngoba zifriend ayivela nje uJerry ubhaloyi athayivele kwaliqala ingene kwaliqala agqiba kakhathi awusebenzile mnganami sibuya kude kodwa ithethe kabesha phana izothola ngababona ngabatana bayo anakabathetha ngadabi anaconda ukhumbuzele kabesha phana Chipa Steve Ligoliya awuthetha kaSteve Ligoliya uthetha ngakhaya nakukwena yabona ngabathetha ngabomkwena suka bathatha awuthetha ngabomkwena usuke nje ithethe ngathi uyamkhuphula yena nje ngemzatsi ake nje banelungelo asilonami singothuki mase sibona osala ngoba kaloku osala bakhona kuvele kubuzwe mbani utata wakho athi nguDavid uzimazi kuDavid lengakhula linalamali kamatshonisa kinjalo nje ayithatha nje bebeka phansi kubana kabathana bayo thini yena kapesha abantu abikhimele yena ka-414 umbobipo ningothukini kabodadewethu yile nto sinivumayo into yobana noJolani no-my friend sifuna la mali yamatyala laa ncwadi inemali yamatyala siyayifuna yile nto sinikhulula into yobana no yiyani emakhuleni yile nto sithi haJolani no-my friend ngoba sifuna laa ncwadi yamatyala asifuna okuningi heyi khandeke wena ayithathe beka phansi kabasha phana abantu kabatshela bayena kanadayimane nathi idayimane ithathe bayihlanganisa basethethandene izefumana kusinina ithathe nena kabasha phana ithathe ithumela kuthi abatuna nayinkosi asebenze ngayena kananzithi ithathe ithumela kuthi abatuna laphana kweledaka afika asebenze yena kanediamonds ayasebenza abatana bediamonds sebenza kakyaphe ibuya naye kabasha phana yena kabatumato athi kabayithumela nafetise ayohlala chinombala ubona the mask and our parts now good the mask who's a telephone day now good the mask waiting and sebenza kabesha phana kasopho abatana bediamonds awusebenza ngediamonds ithatha nje bayikhuphela ngaphandle iyo amukade sister Phosa uyangibaleka ufuna bitch ekwazi ayithatha nje abantu abaphansi kabesha phana bona kabatshela bayo khatelaze yaqaqeleka laphona yabizwa ngaphandle nisathi nguye lo owayese yakhe hayi yiyo lena disayelanda nje ukudla ndingayanga kuthi buyenza phaa esemtulimoni
yabona-ke masesihlelo sethe ngama-ayi ngomazanza abanye basethunzini bafaka amazanza angeke uyazi into yobana kahle kahle namazanza ngawothini afakalwa ilanga noma afakalwa ithunzi hhayi asiyazi sibona nje befaka amazanza ayikhozi asuke abasebenzi angakephi ethi bayaqoqoza abantu abatshela basekhathana base yeqeqeleka laphona yabizwa ngaphandle itshethela kona ka-anaconda kandibalele nje anaconda abantu abakhoyo abalapha egrawundini undibalele amazanza akhoyo lapha egrawundini undibalele i-umbrella ezikhoyo lapha egrawundini undibalele abahamba ngeenyawo ezimxelele abahamba ngemoto ngoba ke thina ke sihamba ngebhayisekile too serious Kuja unazothetha ngabantu abalapha e-stadium abantu abalapha e-stadium sesigcwele i-stadium ngoku akusekho ndawo yokungena i-45,000 igcwele awu uyababona usisi bayakhalaza bathi hhayi afuna ukubona amathizo hhayi isifihlile le nkosi akuthi angeke ngifane niyibone tosobawo ugcwele sibabonile bonke the former footballers of South Africa O'Brien Baloyi, Steve Chipolipilio, Edward Mutale, Dr. Khumalo, Patrice Matite, bonke abotepsa Tebuko Mukwena, bonke Mphulaphule nabo lokhu aninzi bagcwele nthetheni esiswe ngubaba uThenyane uthi ubaba uThenyane ntosobo wasiyofunda lale Thokoza ubumnandi obulapha bawuphithwe Thokoza nangoku-ke ubona kumnandi kunjiya kubetshebetshe ifanele iShoprite ke baba uThenyane yafana nayo amaqula afanele wafana nendawo zothela ipetrole kuthiwa kuzwe apha akunamuntu ngokwesesitrateni baba uThenyane ngenxa yakho sikule ndawo anaconda sikhumbule anaconda yabona anaconda bazothatha ngomqobo ovalele epetroli namhlanje ngo-9 izawuba yi-20 rand uyazi uba kudlala vele i-national team itshethele komthetho wasekhaya ithi ke seliqathe kakuba bona khumbule anaconda aba bantu babiza aba bantu abakhona ke abalapha bonke abanamakhapu ane-national cups hayi into yobana kuthiwa ngezilegend engazange zinxibe jezi engazange ziyirepresente umzantsi ayavela kubantu abasimele kuma-world cup bayavela kubantu ebabekhona ngosashedala econgo uyavela ndingazibhala zonke anaconda thetha ngamadoda awazi umsebenzi awuthetha njenganjalo itshethela ka-anaconda andithi kodwa abakapheleli yeyeni Thelanyane andibonanga akakapheleli Simphiwe Shabalala akakafiki Tekaburise akakafiki abakapheleli itshetshe ndithi Happy Jele akakafiki abakapheleli Terminator Mabalane akakafiki abakapheleli anaconda ndingabana kusephandle ngalamadoda avele akwazi into yobana kumele isizwe akwazi into yobana eze kuyo yona ke le ndawo itshonjela e-1426 eThokoza itshonjela ke loo nto ungathi nje kunjalo bathi sisuka ndawo zonke emazweni kodwa namhlanje siyahamba siyophola eThokoza siyohlala eThokoza siyonwaba eThokoza ungathi nje kunjalo awune-diamonds asebenzise ama-diamond ithathelana ke lapho layikhuphela ngaphandle ka-ladies first injalo njengebeshephana yiwo bona kamantombazana enza bona ka-umsebenzi yiyo thona kababona abantwana bayo ama-diamond ebengaphansi ama-diamonds ithatha nje bethumela kude abantuna bafunele kabeshephana shasha mntanabo iyafumana kusinina nasobayenza balabona khayekhetheraze ebengaphansi abakhetheraze ithatha nje beshefana thiko mntanabo uthiko beshefana thungayijela umntana mzayisizela ithatha qisela amadoda ayisuka amathetha amadodi nasobayenza nakude mask afike hleli beshefana thawa ayisuka amathetha unomonde